maka daya ko angka umma ko nasang yali na tau matapot na dinis sang yonron na kumati tau macilaka gitu. Jadi iya tu ini wat dingiris sang onrong ko tomate ya na tau matapot mo wat disanis sang yonron na maka da suruga garononroy atau neraka. Maka da pikwi carana nawanaway ni gare mapamula ki kalo lolattu mato ke game gado sai pigau na ya decing ama ko miro na ini jamai dia mau kita lupai nah dalam sehari-hari mana tinggal lalan nasi ulang ni maga kehidupan tak ya benar irana rana maka dai ya na mega mo pi masalah ijama na ya decing kagang kadalelena nigi tau mega decing na ya jana ya na tau salama tapi di tau mega jana na ya decing na itu macilaka na ya makre guru takalisiden reng almarhum ya kusiratu dece munasera pulo nasera jamu salama mo po ang kami matohat desa na nabita maka daya ko angka umma ko nasang yali na tau matapot na dinis sang yonron na kumati atau macilaka gitu. Jadi iya tu ini wat dingiris sang onrong ko tomate ya na tau matapot mo wat disanis sang yonron na maka da suruga garononroy atau neraka. Maka da pikwi carana nawanaway ni gare mapamula ki kalo lolattu mato ke game gado sai pigau na ya decing ama ko miro na ini jamai dia mau kita lupai. Nah, dalam sehari-hari mana tinggal lalan nasi ulang ni maga kehidupan tak ya benar irana rana maka dai ya na mega mo pi masalah ijama na ya decing kagang kadalelena nigi tau mega decing na ya jana ya na tau salama tapi di tau mega jana na ya decing na itu macilaka na ya makre guru takalisiden reng almarhum ya kusiratu decing munasera pulo nasera jamu salama mo po pasti salah cik di moy ia biana rekome gai masalah siratu ijana naserami pulo nasera decen ne sabara no na tu ampai ko ke sorimon rite namo anu cek de pikui carana nawat dinalah na sama magai pengadilan di akhirat begitu ang kamu isukuru kangi di umat na nabita na sabak matanre nilai na ko dece yakibwa ya ko to makibwa dece cidi 10 nilai yang ipong Allah Ta'ala iya ko dosa cik dia kibua cik itu nilai makiro ya riasa pamase jadi itu ampai pong Allah Ta'ala lagi pamase na iya ko tome salama ka dua lalat to ona makade ko matana ijae na maringat decenge peko cara na to salama dua kemungkinan iya ko tanya jae mu kurangi decenge mu tambah enggak apa miro kepada koto matimba to kiri kanan ya ko matana sebelah kanan ya koto meluk ini maniko meki patanaki sebelah kiri ilak gagi sebelah kanan atau ya sebelah kiri itambai ya tu ampe oko agama dua angka ya satoba dengan istighfar supaya kurang ijae angka tu ya beramal baik ya tu ampe makada wa'at bi sayyatal hasanah tamhuha wa halikin nasa dihulukin hasanin tutui pangkau kemajae nasiboy pangkau kemadece tongkoi ya kong kagaga ya tongko katata tu 5 raja pa tongko ini ya tongko pak dia na tatutu ko dia na maraja betongan na ya nang katau pura makibwa anu masalah cik di dosa tapi gau usahakan ginagana 2 dece takibwa kama kiro ina tu ampai tau pandritata selalu menginginkan kita menjadi baik nairu ya sangnya decing aja tabatasi maka dah masampaja patay na yasang decing masidak ka patay na payasa decing de yero pesang papi decing maka ya ka namuyil laudong ang itaw yan natunang kamapak guro ng itaw pandritay maka dah ya ko bunga moto ko talu tau bunga mitay ilodong manang bunga isalay boleh nang kataw ye wasidu pamalala ilodong ngi
mudah kasih nang kadale na nawat di masa peda. Angka tahu ita mak balu mudah-mudah po kasih tas lempo yang idale nama magi-magi na tarala balu-balu na. Angka tahu isa joka po ta palampiru murut na tapadisingan. Talu tahu bunga ita ilaw dogang. Iya romagay sitongan na rewolok kuidi iro. Nasaba angka ko iya metoro agamata makanjan nasaba makadanigi-nigi milaw dogang sila surah salana. Na iya rupa dongang ero ni lawero denis sangero to ilo dongang malaika mangilok kolok kupung Allah Ta'ala jadi malaika malapor kupung imilaw maka talitui po pada ni lawang ero sila surat na jadi itu ampai makan jala da to ko ilo dongang itaw yan to nakada gurute nang kataw milaw do sogi na de na me sogi bali bola mo milaw do ga sogi malaika pamilaw do ga kuiko itu iya jadi maka ta pandrita yan mo ilaw do na de na mero barante kalaway ko pa do mo tawin na milaw do nga wangi pa matu malek kuiko malaika pamilaw do nga ko yo puidi madari besa mo tilaw do nga bali bola ta sogi kada po ta pasogi bali bola ko iya mi may ka makukuha na senyo bali bola itu jadi itu penting ya. Jadi saling mendoakan. Jadi itu salangnya ka makit itu ampai di salangnya ko to siruntu tapaya mematoto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yero ya metoto ko to siruntu tapato mabre salang assalamualaikum. Magdo ka assalamualaikum. Assalamualaikum. Kada ki epo talingi assalamualaikum warahmatullahi tamasaybi po. Wabarakatuh tapak barakah kang ipo ngatutungan. Jadi itu ampai ko to sidup patay beresalag. Tapi makukuawita lele mani mamota mabola na tay dito na beresalag. Lele beresalag na. Maka na assalamualaikum. Jadi kadang-kala itu dirubah. Kemudian ini kan muhasabah. Usahakan igare Pak. Iya je tu makanja kotomelo matinro. Iya kotomelo matinro kode nagaga puramanan ni baca Pak Dongan sebelumnya matinro Pak Megay katu Pak Dongan kotome matinro ko parenta itu mapamulay mak jenne jolo puraki mak jenne ibaca ni bismika Allahumma ahya wa bismika amut purayero ibaca ni suratul Fatihah akapa kullallahu akatallu napa kulong surat bil falak akatalu na kulong surat bin nas akatalu napa alif lam mim gangkahumul muflihun napa ayat kursi napa dua ayat terakhir Quran suratul Baqarah napa tengana tahayya ilatu capana napa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah kapitu napa alhaqumut takasur kacicak napa la ilaha illallah kasiratu napa subhanallah kata 20 talu alhamdulillah kata 20 talu Allahu akbar kata 24 mage iya makanya nasaba onrongi kotomelo matinro okon itu latihan ngamatenga nasaba maka demi mati nabi ta annaumu akhul maut iya tutinroy masilas surang isi bawa amat yang jadi yanang katu tau melo matinro iya na tu onrok tu koto melo matinro ina okon itu ya guru itu ya sange amat yang iya na tu ampai angkalalo tu tau pandrita makada guru amat yang pa iya tu tau matinro itu maka tu cuma ini ya romatinro iya nang katau matinro mangkang ulurijang nasai matinro tomate ni itu jadi padahal sebenarnya iya tu tinro makan jala dan apa itu tinro itu angkat tu tinro makia pelang jadi siaga tata matinro lai hitung masa pajasunna kega yaro nareko angkat tau makadame ka matinro masija supaya moto ka matu masam pajam pening. Jadi siaga eta tak matinro seko tireke masam pajasunna itu tinro makia pelak jadi makada meka matinro tinro masija bije tatesi di matu tate dua moto nama tahaju
Tinro na tau make itu Pak dihitung sholat sunat. Ina ro tinro make pala nasaba tidur untuk ibadah. Iya ni ko maka dengan tinro masih ya supaya moto menonton Pak Golo matu salah ya den pader. Itu si salah. Iya nyona melo moto iya na tu ampai namo iya tu ko ramalangi namo tinro na tau itu ko ramalangi aja tak kada waktu mapuasa na. Namo ramalangi itu makia palato na sabab maka de moto masih matinro masih ja supaya matu moto mandre subuh. Jadi ya na tu tinro na tau make itu terhitung masam paja sunnah. Jadi aku patajangi matinro irekengi masam paja sunnah patajang. Kemudian yang kedua tinro yang make palangi tinro na tau mengistirahatkan diri dari ibadah untuk ibadah. Kegayasang pure masam paja tahajud nama tetek dua ni na selesai mas tahajud atau tetek telu na misalnya setengah na 5 na tama subuh maka da mejo matinro istirahat matako kisah di masam paja matinro istirahat untuk masam paja subuh ireketo sampai sunnahnya tu itu tidur ibadah jaja tak kada ia tau matinro de gaga de iya tu tau matinro wat dia tu make pala napa ni de tu gaga dosa na te ko matinro engkau gak tahu matin rumah dosa dia gak tahu matin rumah mak beli nalanya tapi aku masam pajang kita mat di dosa maka lebih kuyasa malam pe baca na imangin atau 5 seming betul nah rokok no apa cau ni tetok termasuk itu jadi iya tu ampai tahu matin ini atau tahu dia gak dosa na iya nade na tinro tewat di mapuasa ite wat di sama dosa tuli ka jili-jili sini na ada na lontong gimana na itamana makiro jadi itu ampai tinro angka tu tinro make pala iya na rona apa iya ko to melo mak deking ais na megay gaji umur tat dengo ko tinro si jangi matinro ko tate asirawan ni tatinro na tate apa pitoto na ruah tu jang tereke ni gare ruah ki jam matinro sotopa tate sini matinro si setengah na pili maloto kanang katau mako tu Pak tate serawan ni natinro te papi setengah 5 noto matinro ti ko tangah soilat tu areweng ya kon na 10 na tau momoro na 20 me ruah tau tu megangi tinro na na tu na iya itareke ni gare jadi yana tu apa masyarakat dena siaga na reko sampajat mi terenungang dena siaga palana agan sana dena siaga tanah waktu ipake makasibir dena siaga pada nama sampaja mangaribi ki na talima mi manne pitu manne dena siaga waktu ipake masampaja namu ya ro pitu manne deto na sampurna madan dia kajili-jili paringarang pasampaja ningarang sandalana barasingan itu nasalanya ro barasingan dikatakannya sepajar ini nulis suku ini makanya ro jadi iya kotannya pakasi bilang bantu kiman rasa ki ina tu nak kada nabita dega ga tau tama suruga na saba amalana na demeto baja ganna na napai do cile ipasire ke siba mata matu siba mala capuni itu jadi iya tu ampai maka da usahakan inang kapakasibieta manenungan namo otomatis tamato pahalana kaya gananya ro termasuk ilmu yang dimanfaatkan pasidakata maka itu iya itu pasidakai madu pedupang angka pasidak cinampak mi kegasan pasidak cinampak ya ko andre 40 mesona iya jadi Pak Galung Pak Dara Melo ki salama aseta apa ni itu patapula sona mah kami tu tomato tariolo melo ino galunge mapamula mabaca dongi na pandri puima Pak Nasawai manyama ku puima ngipandre Pak Jaji donna itu melo simatu matanang mabaca si na yedine wede na siulang itu pura si mati ya tu mak baca si mandresya si baru mak baca si mesino galungnya mak baca si tongan na ya tu patolak bala nih pas sidak kami nolimi imangnya mak baca na dongin na panandre andre na Pak mancaji Pak dongen nih jadi salama iti tegere mak galu de na mega racun na pake
Nadumpa sila. Yo po makoko atau hais. Ang kamanan niya rupa na racungin na di na may jaji. Pak namo tau kasi sih to na nilaw do. Ya biasa to kasi sih nilaw do. Maka da kung kanya sebe nasa mamagi-magi kasi nasa lama ase natin nawat dito loma daros nang kati lolongan. Ya makoko atau kasi sih ko lalo nasa nya mar to sugi. Apa makana nya mar to sugi. Tak dengi pak dongan ni. Nah, itu saling mendoakan. Yaitu ampai pitu tau kasiasi nilaw dongan ni nakala 40 tau pandrita tu. Kaji sapa kio ko kampung he. Ong katau de ganakna. Metani purana mak bay ne malakai na de ganakna. Eta suruh sapa tau kasiasi pitu ko kampung na sidakai ko jumai. Napa ta suruh nilaw dongan ni. Apa pitu tau kasiasi nilaw do ko jumai itu nakala ko 40 tau pandrita nilaw do. Yero tasidakai tapi talawi bolana ceneki sampai kado yano kanya tau madareke ya pak makato jete gatau madareke ni kasay gagagan liwat dareke na itu makaballo bolana to limelo elek bantuan indok dareke ni asan na yato penat din na mi de na may ganna. Kami tu tahu maka tu pak cacapu kolino itu tahu makai dareke cacapu dia meto iya jadi usahakan aja tak dareke pak iya ko mak dareke iya ko meki mak dareke ko ki ko ngalata lama dalari marani yang tu ampai ko ka masalata ala ki wajene tasuju masampaja iya teh mak ko ka masalana ko mi Facebook na taro apa tama tapanoki ko statusnya aga nasa aku menyesal. Karena maka dah hatiku pecah. Wah, napa na tadi gambar lope-lope repak. Karena tahu mak puji mak ganggu nasa sabar say. Wah, iya. Tapi dia tahu aku ibu-ibu muslimah na pasti tangan deh. Iya, banyaklah beribadah kepada Allah. Itu penting. Kemudian mesti to angka ibadah pak bu tapananungan termasuk yang nak salawat itu salawati bil qulub kita baca-baca ya roh maseri-sering kita baca aja mau talandai maka dia untuk beli bola atau malasannya beli bola aku boleh pengajian itu karena beti sarapa as-salawat ki magi ia tu salawati bil qulub pak burah. Ia ko angka tahu tu 5 kali lihat papenak dina madari mak berat barona cede-cede tasela-selang kata mak tu madari mak berat barona dia namanya matindro abu mimonina gage tasela si ia tu tak pakai ia tu tak baca-baca tibil kulub ia tu pak bura ia tu untuk watakalewe kan wa afiatil abadani wa shifaiha wa nuril absari ia lengi cahaya pilalanda atinna. Jadi itu maka jalan dah itu salawati bil qulub betul kan nak Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ir ta baca-baca salawati bil qulub pak murah itu. Ya kong ka anak ta masam-masam ya naro ta baca ta sapu-sapu luna pak mure tu aja nih pala bawa maka dia ini pakai ke tolong majelis talim Allahumma sholli ya kong kipalana dia pakai justru ya mimpai pak guru kina sama pak murah makiro pada ilo na ya tu ini ustaz se pada ilo na doktoro enalemi kadang ka pak murah he resep nama ko ye lati bolana de nandri dena sautu ima kiro jadi aja tala bawa ngiro tabacai ya ko masam-masam mangi tabaca ni ya ko jumai na ta ko masam-masam mangi baca kapito ko we na patawarung na patinong ang katoto to biasa bawe loko sa dena mimbarai ko jumai katuti wairino na taro ko sa dena mimbarai na mode tabawai ya banaro ko jumai na kato batako masige tabaca niro talay pak mura nanya itu na pakai to padre akapitu na baca salawati bil qulub yan ang kataw nasale la salah sama kaliliang maka dari istilah la sa silele
maka dia ugi na lele samo-samo na sangi iya na rota pake itu salawat bil qulub itanya salawat sembarangnya tuh taunakan nastaro laiburai oko nabita salawat bil qulub itu jadi Pak Muralada tuh ikong katau mangilu-ngilu tu ema kamadari madar remang-remang ane ta baca-baca ya ruta sapu ilawi barakana na ci Pak Mura itu di bil qulub itu aja nih baca bawah mau ini ya alami majelis tadi Allahumma sholli dia nak kena baca kolektif bolana itu jadi tidak itu obat itu ya Bu iya kau mata kotak kau kasading kau mata kotak kau nak makan deh makura-kura istirahat nak ya begitu pakai. Makanya itu setiap muka di macarama biasa pakai dua itu kadang itu doa magai nasabah itu untuk fisik kekuatan nasabah mapamulai atie fisik na mulai mana gitu di makura tu salawat si batu-batu mana kecuali itu dalam mana tuh Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ali sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha atie lasana atie Pak Mura tu nang kata tu lima toli masuk sepat penandina komade cengita wela saat itu tak baca ni Pak Megatoje itu tahu mapostingi makanan teh lalu warung teh mandre na foto ko HP na pada pende tapo makan bil ya tiacang melu sia tiacang mapin andre ternyata we melu yacang alina malah sati jadi iya baca itu Pak Mura itu angkana nak makan dari podang ada baca itu nasabah ada di situ wanuril absari basarun itu tania pandangan itu pandangan batin iya komelo iya lete atajangan papinat di betongan na magampai sama kada aing kesat di makaleleng biasa tuh tapi anu makaleleng kesat di makaleleng maka do ternyata makuye itu sebenarnya wanuril absari. Jadi iya tuh salawatannya salawat sembara cuma kadang ini nasabak ma biasa na diri saya Pak Kumamiro iya irisa macan ringi lakai ya wadi irisa gara-gara ya tuh itu wanuril absari itu nyelengi isyarat maka demagi je nama kaleleng itu jadi itu Pak dong makan jalan masalai makia palang manci Pak Buratoi nah iya kepala mana moto kapala ibu yaro kemudian amalkan Miki matin ro tabaca moto ki matu tabaca ya iya ko mani ta sapu-sapu ko leta itu obat iya ko matakko ka iya itu sering saya pakai itu dengan kalimat la ilaha illallah Pak angka barakat nagoro ta Ki Haji Fathudin Sukara almarhum almaghfurlah saya pernah itu biasa tanda-tanda guru tak makadaka weh ditoro tamatakko ustaz sudah kalau kasih dia tuh tamat kok ustaz macam ini lo macaramah lo toni mangantara jamaah letu ki pesantren ini lo topi mabela sudah apa itu tamat kok ustaz nasang angkat tu Pak Burah ustaz nasang la ilaha illallah ibaca tasiratu Pak Burah itu saya ingat sekali itu kok rokolan na pesantren ini mundri na Pak Guru ada baca la ilaha illallah kasiratu ini akan ngimali Pak Murah ya ko cakaru dula ada ko na cinampa mo me matinro na mo si tanga jamu matinro ko mo baca la ilaha illallah kasiratu na pakoliu yang penting pure tak de peringaramu otok no na mo de na matinro itu nama siang tu pasal na guru tak jadi dia oh ternyata ya rona pakai jadi itu guru tak tu jadi besok pakai itu ko si sabu-sabu dia caraku tasi minggu dia istirahat 20 sona dia istirahat pakai ni itu apa ya ko masuk macara mana ko masuk lo Kalimantan lo maga mandari jamaah apa aja makutan dari tetesi dini dai panak dek to lihat kamu pi makutan nasi sele maka dia komi turusi kurang istirahat tapi barakat na guru ya bener dak upake jadi kadang kala itu ko liulu kak masalawa la ilaha illallah baca namun cinampan namun komi kandarangi matinro biasa kok komi pasawae matinro cinampa itu ternyata obat dan saya rasakan betul jadi ngerala dero na Pak Guru ngak guru tadi ya bero maka de mandre pitami mandre kada koy mabela ni tu ya ko pitami mabela ni de memang no wan repetat jadi itu saja jadi nang kapitami ngoko agama yang makanja termasuk itu tadi
tempat guru nak terbaca salawat tibil kulub tu makan jalan dia tu. Tapi tanya je anak-anak pokok tahu mata aja mak pokok. Jadi itu penting. Kemudian saya wasiatkan begini. Ia tu sitongan amala pedek rahasia pedek makanja. Amala kecuali sampai dia perlu dia nama di subuh. Sunnah itu makanja subuh. Angka tu amala maka mesti pitang seka api tangi seka aja tak ada melo sia tu mati aja mapasu seka de tapi tangi tapawi maka ada seka yana tu ampai waji api tangi haji dia nama ringan api tangi seka dia nama api tangi sampai ja perlu api tangi ia ni sampai ja sunnah makanya aku makali cubu ko yidik minapun ngemisang makiro yana tu nak kada nabita makanja tu sampai jasun nak kopi boleh ya sampai japar lo ko masih gie tapak ya kopi boleh dia kata mita ki cuma maraji mi jama ko makundrui pak ya ko kata upura masa pajangis sana dia na sampai jasun nak ko masih gie na rewa lo bolana ya na letu bolana na sampai jasun nak tau makanja kanja tapak na itu tapi aku letu boleh dari tu makan aja bawan kita payah tu aja bawan pelai ko matak ko ni malala meloto ni mandre meloto ni manoto dah aja na jolo sunnah iya loh jadi makan aja mame balik ko masigi tapi makanya tiba dah sunnah ko makali cubui iya Abu Bakar bu waktu na mancaji khalifah iya ko melo bawang ite pasida katanga bani pinalo lokat to itangana Patutin ropi jadi kata mi tay makada masjidah kai na panabawang pasidaka itu buwakan. Jadi iyo po makukwa pasidaka boh lai jeje tahu napa lai foto lai soti itu mak jama pada 20 bisa na itu jadi iya tu makanja pasidaka ko makali cupui namo tu sumbangan ko deniris sama kada siaga makatokanja lalu celengang kita paikoti kantongnya di siratu sakula jepu na deni risakra di siratu kanjak pa yatu yo pumiko maloli si pajalo ikat tamen resoro sitam ikat tamen resoro sitam apa makote aja rui di laugi sesa ya kome masumban na sapai kami nama dan ni kome lodoi kami nama raja di lam itu gede itu melo maenga na cede na dere tapi dia nama ringan katukong kah jadi makiro jadi usaha kami jadi dia tu pas sidak kayak aja tak ada tahu apa namo anak tatale di pas sidak katu ya tu amana kemudian iya na intin ajak lalu tanggai makada masampaja pite napa makasibiang apa mega tahu napisahkan lino akhirat iya ko akhirat nasa sampaja iya ko lino magalu tahu mapuncong bahan na tu iya ro mak dara mak galunge mapak gurue dangkannya ko pasai lowe mak balu palari lokomana nya gamai aja ta palari lokuilino kadapi ko yasan iya ko melo ki joka iya tu di ampai ogi ang kayasan lego-lego ia tu bola na ugi ang kalego-lego ia tu lego-lego isa liwak bola tapi oko mopi bola oko ni role pak jolo tu dah sebelum lo darah tania kengi maka dai puange tapas salama kami kak lo saparang dale halala wija-wija ku siba keluarga ku angka kamu wat dikasih ulolongan na wat dinang katau pake untuk agamamu jokani siaga tatal ko darah ia ko 10 jam ko darah 10 jam dihitung berjihad di jalan Allah. Nah sebab Nabi tamakada siapa orang yang meninggalkan rumahnya man kharaja fi baiti nasalai bolana lo saparang dalle halala keluarga na bija-bijanna nang kawat dina pandrengangi maka itu adalah jihad fisabilillah. Ya aja takada lobi masih kita nampak ieu na tu namanya ka makokoy maka da akhirat sama dunia selamanya ada sana dunia sementara akhirat selamanya mega ni tahu salah paham. Nah saya ni rumah sampajangnya selamanya ia koto mak galu na dia nagangkan masalah-salahnya itu tabahangi ia ko loki pasai mak balu lo mi sapa tu dale halala loki galungnya loki sapa dale halala tanya kami tu
Apa ngulumi matoi namo je ni tepu pakanya kibani rampan na nyawa tak maka dalo sapa-sapa dale halal kasih ke kamu awak diwanun keluarga aku nawak ding angkat tu pakai untuk agama yukan ni iya naruya sama kada pikui carana lino mancaji akhirat jadi lino isapa tapi tololongan apalang akhirat bahaya tu si balikan na angkat tu tahu jama-jama akhirat na jama tapi lino minalolongan hingga kega termasuk pak dawe termasuk na balsa naku ya na medyo ka na may ampal lo minanawa ya ustaz capu na ya tu jadi aja tak ada ya ustaz kojok kay tapo pahalaman belum tentu to jadi aja tak ada ustaz ba malolong de namoi di pak dara namoi di pak galunge arogia ngapatu di koloki magalu takada lino mi rotanya akhirat jama-jama pad iya na tu ampai ko to melo salai bola monro ki cinampa pakajaki rampan na nyawa ipangolay alewe ko pong Allah taala meka polo sapay dale halala mun kajero wija-wijaku kasi mo padre iya na ro nang katawan di ngupaken to agamamu ang kape taruntu degaga taruntu manasan yang katalolongan apalang akhirat ijilo ki mabalu makotoro meka lo pasaya kakama kasiwa di dale halala na lengi po Allah taala nang kawanong wiyaku pakai pasikolay maka itu jihad agama itu aja tak kada lo mabalu ko pasaya lino ide akhirat mato yetu ukoni na mega tau tasale nasaba de na pangoloy atin na sebelum jokka yana tu ampai nia poko ini tau majama ko kantoro makalo ki perusahaan majama perusahaan agak tonri jama atau kok itu mabantu tak niakannya begitu aja tajok ke bawah ini tuh ampai perlu niat apa tajok ke bawah tuh deh kak kong ke pangoje nah setelah pangoje nak kayak kemajara cicilan motor pangoje capu nanya tuh cicilan nih kan mau bang aja di nayaro apa dami tibu benasa tamela mabalu-balu jangan kay lolongan na kaya kamajaran nga risang ay taupuro ya tuh aja nayaro tanaman away gini kami untuk keluarga nasaba nakan nay dalele ko keluarga yan na to ampay makada innamal a'malu binniyat sininna malayo kuinya itak gattuhe gattalok kumanang iro ini mitu nonroy ya jaja takada sampajang jama-jama lino jama-jama akhirat angkat tahu mas sampaja pak jama-jama lino minalalu artinya tanya akhirat sampajana ya mempai lo mas sampaja pak metodo manci cale ya namelo pemilihan teragi lo mak beda jama sisa na terpilih dan kana ubah itu jadi aja takada sini masih dakai mak bantu di kiri kanan maga apa melo ngipite jadi belum tentu tuh ya tetangga ya agama nah sebab mega tahu mako hanya membungkus agama dia ukuran padahal dia eminonri jadi itu tuh pak ya tuh apa angkat tahu ko tuh makan magalu maga deh mesti tuh mesti ka ya nanti ya madari po dataw maka dia ko milaw do ko aja jit na kumana capak na ilaw do nga ngipak dara na dupay tanat-tanan na ilaw do nga ngipak galungan na dupay ase na ilaw do magay nena de do dupay ase na pak galungan de muan re warra iya bayangkan ni gare iya na de na dupay ase na taw sidra pe pak mega taw Kalimanta de nanre iya na de dupay ase na te na sabah magay warra na sidra lagi lokro iya siya kampung kita may nasa warra pala sidra weh iya si warra pala sidra ode iya magay nasa ba iya ro kagong jaji iya tu ampay pak dongang aja no ko bakampot ta ilaw dongang ro mabelay ro kumagay ko matilaw dongang aja na machika pak dongang ta aja no ko to ngami bawang itu doa itu penting malangitkan doa istilahnya pekuy caranya supaya doa itu menyeluruh tilaw dongang nasa makom itu si sele-sele tilaw dongang balibolatan na madece apa ya kosogi bali bola tu pasti kato talolonga kecuali bali bola kaddi kato je tu bali bola kasi ke mogok pioto na may soronga ang kato tawa ko tu ya mi kome ang iya kome si bantu bicawa-cawa ya ko den kupura ni bantu tu lima tamusu ni kato tawa ko tapi dito ka ko pasitangan de gala tati siya na tamis saya tama nih ya setengah 8 ya jadi makiro kemudian
maka dah kau nak usahakan iya rosinin nagaga ipat 7 lokomanang ya gamai aja na lobang ini mani aga jamata mak galung ini akan sapadale halala untuk keluarga. Jadi jaja tak kada menyanyawana guru menyawana ustaz ibadah mana de namu ini pak galung ibadah to namu ini pak darah ibadah to ini tu ya nak jama mau tahu pak barakah na itu ampai na cecah na bita tahu kutu angka tahu pak sahabat na nabita mak jama isi bawa nabita na tapangala lima na nabita pak makaropa ini mana tapanana nabita lima na yarona sahabat na giling inaitai malepak-lepak lima na kaki di mati me cupang agak sana kajar sana malepak lima na mak dori-dori lima na maka dia nabita magi limamu nak kuai maka dia ya Rasulullah ya jama-jamaku marlepak batu kasih iya na ruwa katania ni wapapekangi iya na ruwa balu upandrangan keluargaku iya ro nabita nagatal limana ro sabae na bawi lai bau limana nabita bawi limana napa makra nabita bikene makomanang ni umma ko de na masalah isa suruh ke mana ni coba gare berarti itu tau magala makareso untuk keluarga itu yang disukai oleh Nabi. Tanya ustaz ya bau lima noko nabita agak pale tukang batu tukang batu pamakaropa lima nama repak batu tanya pemborongnya tukang batu tukang batu itu magai nasabak makareso jena poji tu nabita tau makareso untuk keluarga turu pusana ya na tahu yang tuli pakar resongan itu ini tu ampai mega tu ustaz dangkang mega ustaz mak dara mega ustaz mak galu na sama kami tu baraka nah kuidi polengi aja nak kada wa ustaz mak galu mega to ame na jama la cecing de nak ko de ye makiro tapi angka pesan na guru tak saya ingat sekali itu ya kongka aga-aga mo jama na mo pamuli aga-aga mo jama mo madecing aja na mo salaya tu yan na tu mo pananungan na mo maningka ako aja mo salaywi may kataw makoto mabalu kaju-kaju jolo sisan na maningka mabalu lamari di misalna na paja ni mabalu kaju makri ulo tede aja mo salaywi aga gimunri pamulan na madecing aja mo salaywi yan na ro mo pananungan pa kung mapisaw ito mulete lakwe chapu matu apa okotia tu nataru puang Allah Ta'ala tiak dalemu ini kata mako tu pak mendre usaha na salir jama pamulangi malah di jama baru bangkar rodo kono magai tatu tu idale na maka de guru ta iya tu pada wa itu maka da pulukom itu nang kajaji kwe ina mo maga rajana kolangi mon riko mata tipu ni wa itu beti matu itu jadi maka dia aga gi mu pamulai mu madece ngokon itu na sabak okot ya tu ya ko mak balu-balu bepa mo nak tu madece aja no papisa tu mak balu bepa okot ya tu monro dale mu ya ko mampi-mampi mo bembe mu madece iya na tu bembe mu patan si foto-foto pa itu bembe jadi makiro itu pesan na to bandrita ya dan saya amati betul pak angka tau sogi uruntu mak jaimi pamulana mak jaimi tapi sogi ni makoko miliar ni dina de salah ya mak jai beli mak jai matoi nasa bagi nasa okome matiale tak dalek ku iu jamu madecing itu masalah jadi tuli makoro jadi iya di jama-jama pak mega tu tahu tuli kalete-lete ede na marigako jame de me jaji jame isapai kega yonroi na makanjak-kanjak dalek iya na tu tapananungan manu itu di tahu kampung si rupa mana mak burasa mana mak donak mana mata nak berole mana mata nak cagur itu cagur mana gitu mak balu apa kita mengapa mana sih apa natane nasa siaga boleh pegali nasa tak 200 sak buseso nasa meloto kadu balik itu jadi makaro di padahal ngile tak dalek na tahu jadi aja masing-masing Allah meletakkan jalur rezeki aja na taing purui tahu ko makado ya toro dalek no lalen aja iya na mega tahu pa na stress tahu makehe mapamula jama-jama ni na salah kalete-lete de na me jaji na saba
angka nalete dalle pada ko to sapa on rama kadoki ang kawai tuwe tulyok ko no tu aja na mulete ya ko berkembang mak balu aku mak balu pesani aja musalaya tu ya na tu nak kada gorota aja mututui dalle monre simula ya naro jadi tapi nalak manci pasat tomato itu cuma kami upodangi apa aja je tu dalle ke mana angka tu pantangan nak atau masa-masa dalle termasuk ya tu dia nawat dingi salai masigi ko mapatamo pi ko subuy aja ta salai masigi ko mapatamo pi jadi masyep pi ta salai masigi maka dia itu guru ta ya nang katau de panite lalangi pusamo pi narewa ai marat jitu itu ampai monroki masikiri sikiri itu ampai nasuroki nabi ta masikiri ya napita na tanay arewani de na marat jita sapa dale itu malomo yang kedua ya keto mandre aja nih ale roma belai koyolota namiga apa to pares kapatore liman maka bela mak julek ka angkana koyolona wow aja hikmah ya tu magai nasaba iya ko angka tau iya tu nala makai bela na japu marat jito tu masa padal ya pi iya ko ko miolona nala ibawat tu dalle ilomuyang mega apa ini poh angka ku woi pada eskapatore limana macam ne itu makiro jadi itu hikmahnya itu angka mana tu pak magi makun raya ko makeme ni atiang tak buka mu timunna ia ko makeme tu de yo pui cepat-cepat le aja tabuka itimu tak ko make ko rane de no rigaga makun raya to miha ya mi ko timpu na buka isumpane ko make mena tutu aja magai supaya botim paru ya rane tak toli botim paru lah kaye ya nang ka makun raya make mena tatutu timunna tatutu tu timunna si dia makiro tapahan ni ya ko dia tapahangi makunrutongan ni maku itu jadi angka mana tu hikmana angka hikmana dia itu nasurok bangi nabi tak itu ilmunya iyo pemidi tamatawai dia nama digaga jadi itu malolo pasang iya makiro jadi ada semua hikmahnya itu makanya dalam agama ini pak luar biasa. Jadi iya rupa sagang ya jadi ajak tak kada lopi te masigi napa agama lopi te mak pengajian napa de nako namun loki mak pengajian ko mimi mak pitangi baju baru tak masalah tu asmi kalau pengajian tak kali pura mak jai baju baru itu sebenarnya jadi agama itu apapun jadi rogi itu mak kada iya minasang agama ko masigi de jadi iya matu perjalanan tahun nih apa Desember nih tamai matu Januari ajak lalu pamule makokohe tania akan dikotome jokah tulinya akan ngir rewa ki pole makareso aja tak terutama boleh lepangi jolo kolego-lego cinampa magai apa iya rojinge koto pole joka macio tu jinge yana tu ampai nabita nasuro ki mak berasalla koto tamu ko boleh magai na sabaya ko to mak berasalang yana tututu ipintun na jinge de tama yana tu ampai madari mega to mak magi je bolaki na setangan iya setangan na saba ya ko tama ki de to mak berasalang na ya tu pintun na jinge tertutup benule tama itu boleh na ko mak berasalang ya to boleh joka berasalang ko tama ki namo de gatau aja tak kadang kapatau iya mikomeki sempo dale baca di qul Allahu kuto promak besallam sempo dale itu bahkan makada nabita sahabana nabita gang katallu bali bolana macu madece koto tama boleh tu promak besallam apa baca qul Allahu iya atau ibaca assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin itu jadi itu di dalam Quran surah An-Nur itu assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin magai nasabah di situ mensalami malaikat rahmat. Jadi itu dibaca.
supaya dia nama pala bola yondroy itu ya. Saya kira ya na pangulungan ni Bapak Ibu sekalian memagi-magi na barakai po Allah Taala, tapi penting upodangi maka dah usaha kanginang kaamalata namo tace de di kumanando ngamoy. Masalnya puraki masam paja perlu tabace kulo Allah wa katallu. Napaki joka ye di pasikola kong kana tamasikola atau napaki anu al-insyirah alam nasr tabaca. Tapura masam paja perlu baca alam nasr katallu. Magai supaya derajatnya diangkat. Maka de guru tak dega gatau manca dia nak guru ko ye tu namalkan. Dalam nasr. Kung katau napay mapamula-mula kehidupan na mahonor-honor maga ko may aja ta salay surah al-insyirah. Alam nasr. Mabuka-buka balu-balu kina napaki mapamula-mula baca alam nasr. Insyaallah. Barakahnya itu surah itu akan diangkat terus. Ya, amalkan itu. Itu penting saya wasiatkan. Dek itu nama lampe, komeki matenang-tenang hati ina ate na. Tenang-tenang pa pinading itu de nama sumpah pa pinading. Pa madari tung ka makalelya ina ate na tabaca supaya ditenangkan kalbu. Ya, saya kira ya naruh pangolongan ni mamagi-magi na barakai po Allah Taala. Dito kami makutana. Oh enggak, iya. Waalaikumsalam. Ya. Ya. Iya. Terima kasih. Makije bu ya. Sebenarnya ia sangemak baca-baca milau dong. Makanya pemakainya baca dosa lama pak doang ngasalamakan. Nanya ko pak doang ngasalamakan tu Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam. Padanal jannata dara salam tabarak rabbana wa ta'ala tayyasal jalali wal ikram. Allahul ladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai was samiul alim. Suratul Fatihah. Lillahi ma fis samawati capakna suratul Baqarah 2 ayat terakhir. Itu pak dong ngasalama ke mana? Tapi ya sange pak dong belum tentu terima. Toh? Jadi dia nasalamana pak dong ngiterima. Nah ya ku idi bacai idi matong mandrei ya ko de diterima de na to masih dakka ya ko pu ima baca ina mo de diterima donna manca gitolak balai andrewe ya jina mo sitongan na de pandre cuma rogi mi ko de diterima donna de na renongan makanya ipandrei jadi de gaga hubungan na ya tu andrewe si baba cadonge de gaga aja takada ya na de gaga ko de diterima donna de gaga cuma ia miru koto milau dona de diterima okoki andre mak deno ngapa ka desa na bita maka dia kong katau pandre tamunna patapulo sona patapulo nina de na capu kuatana salamang kaya tu andre nama kasibian itu tau pandrewe manca jipat tolak amalai loko tu tau pandrewe karena didoakan oleh malaikat. Jadi kan makiro jadi ini tu ampai makanya aku pu imam. Iya kemarin paitanay po ima kadapan ang kawatut ta po ima makiro na sabak tanayro doon na poko iyaro patolak balana niye namo poto de nilaw dong de na dati po ima idi ban na mabaca korona patabawa po ima lo bolana nandray de na marigaga na makiro idi na marigaga idi na baca na namoje de to palin na andre namode kami mapamula sampai jasuna ni apa ia tu awal na baca dongeng sampai jasuna mi angkat bola na lawi nabi ta bola na sahabae ni palina kang andre ini penting podangi pu imani ipalina kang andre tapi ia ro nabi ta batun na ipalina kang andre ko alena pangulut ta Ibnu Abbas makutani nabi ta maka de jolo-jolo meka milau dongeng ko
Dina kada meka milodong ngi andre, maka da meka milodong ko. Jallo ka nga onrong kenro wadi nga masampajang. Jallo ka nga onrong kenro wadi nga masampajang. Iya to na mancaji dalelewe nang katau makada dena waddi to bangun masigi nareko iya tu tanah makarakara. Dena waddi yonroi bangun masigi nareko dena mana saya tu tanah nak bere tawe. Apa nabita melo masampajak okki bolane Ibnu Abbas makuta namopa jallo ka nga onro kenro ka waddi masampajak. Coba itu ya jena tu nak kada yenang ka tanah de nasarah kang ite non rite mababu masigi maka de to pandrita aja mau sampajang kok tu walaupun seluruh bumi ini adalah tempat sujud tapi iya ronala dalile maka da nabi lagi mana sok bolane Ibnu Abbas na poda mopi maka da jallo ka nga onro kinro ka wadi masampajang meka masampajang bilodong ko da jallo kan ko sunna bolana lono ko nabi ta masampajang bilodong pure ni lodong na pelong mandre. Cuma yeri di imata komelo masampaja metaladai nalai repa sinin na boleh nendreki na sampaja gimana Muhammad Rasulullah magai makuye iya ro sampajange dong na degaga onrong si sambu puang Allah Ta'ala sifat bicara langsung de na pake perantara kecuali sholat jadi yesitongan na hakikinna ya komelo ki membaca dosa lama asam paja sunnah haja ki ukuri lalan na tilau doang urati milau doang na pelau mandre itu makan jalan dah cuma ia memang teru dia meni masuleka dari itu wakiro jadi ia tu kanjana tapi ya kui dibaca makan jasa bu na sama iris sama kedakoi butuh kange melo tak komakoi tapi patolak balana dia gagal. Iya pokok tabawangi maka da pura diubaca tabawan ni pu imang makan jani magai maka da angka na pasida kata tapi angka to tau pandrita na sejolo-jolo iya tu imange wali tau na puji pong Allah Ta'ala ilau doang matoki tasuruti te milau doang ngi ini madu-madu tu tapi aku dia na sampa pu imang ini bawa na bacai Pak Mega tu tahu nasam dia nasam Pak Imang lanu bawan na muli tahu dia nasam paja nasam kiluruta tapi tanya sampajang ini terima dong ya Pak angkat tahu dia nasam paja tu ni terima dong nah jadi aja tak ada masam paja pita na terima dong nah de angkat tahu dia nasam paja ni terima dong nah apa dia berkait nasam pajang si bapak dong de walaupun sholat itu adalah doa jadi ang katuto yan na dito nang kana bali ya tutaw makura bali na makura mita no makalelyag itarima doon na to. Ini kumigay bali na marajira gitu. Imakade guru te kumigay itarima doon mo. Apar ngigare siratu 20 wanin aja mo bali. Siratu 20 wanin aja mo bali. Insyaallah. Lisa risikiri 120 wanin aja mo bali yo po di kapan rule. Termasuk dia nawat ditomacai gang kaya rode tomacai insyaallah. Jadi aku kata nule tangi dia napa cairan dia tu napa beleng insyaallah. Magampang itarima donna. Tapi marajira jinge rodi. Sang je iro balewe na tulimelo mupa. Makiro. Sakira ya narobo ya. Jadi tidak masalah. Miro pasangangi ini imange he. Ustaz yang kayak ia tu makan jalan dah, ko sunnahnya itu asam paja sunnah kio ko bola na tahu talawi napaki milodo jadi maka da sampajangan kan sampaja sunnah hajat apa ia tu toma baca dah salama hajat podangi maka da aga je rotanu maka da meki je mapamula untuk misalnya mapatatong elo ni masa baca sunnah ukoni suju paca purange milodongan pura kima berasal tilodongan makan jala da pibaca ya kana budu ya kana stai ilawani epongi atau kanyati tapas salama ya romelo na pamule jama-jama decengi aja tapalepa ipoloko salama kata wakil tilon tapak barakai suju paca pura simatu ilodongan ni namun andre mama ni ya tuan re ko purai
nasaba okiro nak pokok pak dongang isak pajang apa dia gagal lawi ku masam pajang intai nak sibat tu ha makiro akhiru kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.